Lungdamna Laisiangtho John alian som ni lekhat aneu khat pan som le li chiang to khit ciangin Tiberias bual gei-a nungzuipite kiangah Jesu kilangkik hi Amah hi bangin kilang hi Simon Peter Didymus kici Thomas Galilee gam Cana khua mi Nathanael Zebedee tapate le adang nungzuipi nihte Amaute Simon Peikhia-in Amaute kiangah beng dingin kuan ding hi achi le Amaute ko zong kungzui ding hi achiu hi tua ciangin Amaute paikhia-in gun kuang sunga atuang hi ahi zongin tua zan ton tung bangma aman kei hi jing sang tungin gun gei-a Jesu dinga ahi zongin nungzuipite in Jesu ahi lam athei kei hi tua ciangin Jesu in Amaute kiangah katateo ngasa khat bek neilo nahi hiam achi hi Amaute in Jesu kiangah kanei kei hi chi in adong hi Jesu in Amaute kiangah gun kuang taklam a nangin upai un tua hi le ngasa namanding hi achi hi tua bangin Amaute in nge na pai hi ngasa tampi o ka hi manin ngen akai to zo ke hi tua ciangin Jesu in nungzuipi pa in Peter kiangah to pa hi achi hi to pa hi achi Simon Peter na zak ciangin apuan asil hi bang hang hiam chi le ama guak tangin oma tui sunga adiang khia hi ahi zongin adang nungzuipite in tui ge to kigam la lo tong zani bek ki ha ahi manin ngasa adim ngen kai komin gun kuang azui hi Amaute leila katunu ciangin me am le atunga ngasa ki hang le khomun amu hi Jesu in Amaute kiangah tua nanga samat teu tom hong laun achi hi tua hi manin gun kuang tunga Simon Peter ka towa ngasa alian za le som nga le thum to adim ngen leilaka akai to hi tua za in atam hangin ngen kikek lo hi Jesu in Amaute kiangah no te hong pai un la jing an neun achi hi tuin to pa hi lam nungzuipite in atheu ciangin nang kuan hi hiam chi in kwa main adong ngam keu hi Jesu hong pai in khomun le ngasa la in Amaute apia hi in Jesu si na pan atho ki khit nungzuipite kiangah akila athum ve na hi hin to pa Lungdamna Laisiangtho hi Kristu to pa ona tunga phatna umta hen